Mfukeni, nikamela kushawetiwa verse. Ntago Varoma 12 verse 21. Yere ungathuki uhlulwe lesopi. Wena hlula lesopi. Lesolulama. Amen. Relax. Ina ngase swa serious tsena. Nimi byele ku bana ngopfu namuntlha ne. Nokuthula. Lava ashara mfundisi I poem. Well, my name is Nokutula, my surname is Flora. I live at Nokutula village. Today, man, bona kuntena Pastor Nxavo la mahlweni ka n'wina I partner ra mina. Like I didn't prepare ku ri ni nga endla poem endlela mfundisi. All I prepare a speech about education. So I just speak maybe ni nga sungula kumbe bona mfundisi va nga sungula. Okay. Well, eka mkarhi ya sweswiwana ne must tiva ku like I'm nervous. First time I'm with the image that well, aka mkarhi ya sweswiwani a swi difficult ngopfu ku kuma mtirho ya kala ma so vanhu vo tala va lo give up eka dyondzo. Well, today I'm standing here in front of you to represent or to deliver a speech about education. Through my speech, I would like to let you know all the value of education and its contribution into our life. Education is the tool which helps us in removing our all doubt and fears about all the challenges in our life. It is the tool that keeps us happy and peaceful as well as make us human socialized human beings. Our teachers allow God to us. We come into our life who help us in getting all good quality education. From the institution. Well, loko hi languteka mkarhi wa sweswiwa loko hi ya etlhelela exikolweni vana vo tala va holova na mathicara mara loko va tlhelela ekaya a va ha vuli swona leswi mathicara a nga va byela swona. Thicara loko lembe ra ha ku sungula a nga chavi ku vula leswaku loko mi nga hlayi mi nge pasi kumbe mi ta feyila mara hina eze vana loko hi fika kaya a hi hlayi swona hi fika hi hlaya ku va te ni ta feyila thicara swimanimani. Lexi a ni kombela ku ka n'wina vatswari mi nga laniwa hi nga teki xin'wana na xin'wana lexi hi byelaka hi vana kumbe lexi xin'wana xi endlaku leswaku hi tshemba vana ku tlula mathicara. Well, our teachers they try their best to make us happy and learn They try their best to make us learn everything and shape us for the future challenges. They come into our lives to remove all the darkness, to remove all the doubts and fears and shape and help us to find a beautiful career in this big world. Amen. Hinkwenu munhu n'wana na n'wana loyi a tirhaka laha misaveni I na purpose ya swilo leswi a swi ndlaku. Ku va a pfumela ku va a thicara kumbe ku va a ri thicara a ndlela leswaku a ta pfuna hina as vana va xikolo leswaku hi ta humelela. While education is not learning only the way to be happy, however, it is mean learning the way to be successful, to stand up for yourself, and to be rich. Yeah. Thank you. Bonan. Ya anyike Pastor Nxavo stage. Iko abazakula. Moyimisa ba kwe speed. Tana akhisana. Wathama ba. Hayi manyana mwe. Mina drive. Tana na xitulu mtsamala. Pastor. Baba jala bane. Chumailani. Nenda kona perfect trama timbara Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Nitakumbele tama siku ingwenu milaba kunubona sana. Ai tamena siku nalaba bekale ndaku wataibona pe. Oh yes. Hallelujah. Libra do siketa. La cara siketi. Gulu wetu ngenxaya madiwona. Lamhlanje uzophi. Egama lika Jesu. Akunisagile sakolo. Waku iseleterin batanyo. Iseleterin batanyo. Ndubulana wena msalwane. Nitele kutlhatlha fe. Nitele ku endla
Iramunar, Yesu afuka, Iramunar, Yesu umesirin, wasaina di contract. Hallelujah. Kuntani mo siya sa laban ako, minga chavi chumo, di santi pilu, limona le fosis po mo siya gatas enda na mo, kumiponisa. Maekita, lama me mawonaka, namuta, aminga mawoni. Fosis kwepu, yena angata milwena, wena kumiyela buku, wait! Amen. Enkarino walawo, balo lawa mresika wana, emakaken, na choko, lermang kanya kikirona, enangwin, resita suka, na choko, rita kubek. Hukumami kamami kuwerin. Yeah. Praise the Lord. Nire February lewan, mwana ni Jesus. Nire February lewan, nire mwana wa fuma. Can I prophesy? Can I prophesy? Jesus, praise the Lord. Hey, Jesus. But my father, Luka 1 verse 37. Hakuna na shuma sanda usishkwe. Hukuma usishkwe yuko tayo. Gosh. Verse 2 verse 8. Yere. Itana tikola ta usishkwe. Tipon saka. Yuko na kakumen. Kampen. Sinesa sumeka wen. Imatibaya usishkwe. Kufana na lang ay tikela. Imatibaya usishkwe. Wala mo tala mo naman. Kumaikele la karekene usishkwe. Imatibaya usishkwe. Libra dosa la karabase. Pareke kurumon. La karabase. Kulu wetu. Wakushamina. Namikele. February. Orang balan profet aku nek. Can I prophesy? Can I prophesy? Itu yang aku minta I receive. Can I prophesy? Nicho sabarin labawin. Alright, ibu choose sungewe right. Ibu batay sama mo. Alright, nita ko tanan sis. Labay mi sama ko matebos tulela. Abat. Ela mama kami mas kabat. Abat. Come to Denny. My time is going. Come. God wanted from them. Hallelujah. Wasishko buwan bonisa. Nirimita me akela wapare February. Jesus. Libra dosi keti. Fire in the name of Jesus. Nirina maya ya winyama. Ay, del kule na sa slow. Na maya le ya di corona. Ay, del kule na sa slow. Jesus. Madwa natin mo, volunteer. What do we do now? Iti pets. Keti ba we iti jin. Neriya ba na sa sila? Nimitselin na sana akong tsel. Simba matmas. Hallelujah! Jesus. Matama, pipala yiri. Ako rin silas na
mina ni famba ni chumayela mafusa hinkwawo loko ni famba ni chumayela mafusa hinkwawo kutani ni trenda ni fika ni bayile byazota loko phelini vafundhisi hi nga swi koti swa tiphili kasi a ni tlela ku ri swi ta ni yisa emahlweni na dyondzo ya mina hayi ku ri yi salele ndzhaku ni ri ya mahlweni. Haleluya. Ana mzakuru Silas na Paulo wa ekhotsweni timpecane ti va manyili na mavoko sama sale loko pfimba wani mi byela minyango yi pfalekile. Jesus ni ri minyango yi gogekile ku xinyami mara malayithi ma kona se va sungula ku dyondzisa hosi Xikwembu hi ku khongela na ku yimbelela kutani timpecane ti sungula ku endla yini kutani timpecane ti sungula ku endla yini hi ri timpecane hinkwato ti tsemekile hikwalaho hosi Xikwembu i ti chuchile. Amen. This is powerful. Hi ri minyango hayi ku ri ya saleka yi pfalekile yi pfulekile hikuva hosi Xikwembu i hlamurile. Jesus Libranos wani mi byela ku ri a ku ri na mbhongolo leyi a yi caciwa yi bayisa yi wela endzeni ka goji loko yi bayisa yi wela endzeni ka goji phela hiko a yi va xanisa a yi dya mavele ya vona loko yi dya mavele ya vona va tlhina va lan'wa va yi cacacaca se loko yi wela endzeni ka goji vanhu va tiko hinkwavo va ta va matlangulerini ka mari jiwi yi bara mari ti va vuribyi ribyi leswi ri tikisa swona hambi mfundhisanga ka nga ri koti loko a fika reward loko a fika reward vafilista va nghena vafilista a va ngheni Amen. ve nge ngheni vafilista hi ku va ta ba hi rihanti tele ku endla favor leyi na vafilista va nga ka va nga yi seleti. Amen. 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 Mfundhisi se munhu loyi ingaku i ta za vabya ngopfu lava ku sweswani mi n'wi khongelela mi nga heti na minete hi xipidi n'wi khongeleleni ivi hi ta kota ku endla swin'wanyana hi loyi loko ni endle xipidi phela ni ambulense mi enkomba wa Xikwembu xa matimba Zareta in the might of Jesus na khongela hi tirha matimba ra Yesu it is done in the name of Jesus. Amen. Amen. A phela ni presa Nxavo mavoko. Ena a nga teka minyikelo Okay, vonani la ku mi komba connection ya kona ne ni fonele Minister Don ni va arrangela interview a xitichini i va interviewiwa telephonically ivi ni va kombela ku lavana na munhu loyi i khale ni kha ni xi lava ni nga swi tivi ni ta xi kumisa ku yini va ku hawa hi connected ivi va ni connecta na swona swi va swi ri ku intervieweni aka Vision FM sweswi ni ri lava mi vuya Minister Don live na yena a vuya live mi ta studio hi ta mi interview a ku bela